Bismillahirrahmanirrahim. Sa ingaran Allah, al-bilawa na makalimuon, al-bilawa na masaling gagun. Hamim. Usayan. Ilayan ka subundingan no al-mukat taat ko sura al-Baqarah a usaya na ikapito, aguso panguma na usaya na paganay. Tanzilum minar rahmanir rahim. Giyan kaya kitab na inituro na puun kul bilawa na makalimuon al-bilawa na masaling gagun. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. Kita beginintas sa mga ayat yan na Qur'ana basa Arab pantag sa pagtawa matao. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. Apa pemanutul ku mga pipi abalas aku pengangalak ku siksa na tumyalikut sukada kelangkiran sa disiran pumakineg. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. Sa pitero irana sa mga puso amin na madadalam sa sapang kung anin na ipindulunkar kami. Agu adin ko mga tangilami ulan agu si ikolatami agu sulot ka na adnar ndingon nang galabag ka kapang galabag kami. Usayan. Gina ni sembah mga Quraisy ku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guni ya dulunya sirang ku kaparatia ku Allah subhanahu wa ta'ala sa mada kelam ya sebending sana mga hadis maka pantag sangkana na ayat ku kia turunian. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. Teruang kahi Muhammad, amataan asakan na mama ada tariyo ay pagwahi ilaha merakana su simbaan yaw na simbaan na isa-isa na pagapas panari kanurun nagu pangini kanurun sarila gusto siksa awayel na bagian ng mga pananakoto. Asiran to sudiran imbagay su zakat agusiran na seiko alungan na mauri na sa sangkaaniran. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. Mataan na sosirano to amya maratiya guming gelebeg sa mga pipia na adna bagian nirana belas sa diketeped. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين. Teruang ka abas kanu subseng ka anyo sumiyadin ko lupa sa sulde dualungan agu pegednan yus kanian sa mga sakotwa giyuto sukadna ng mga kaadin. Usayan. So kiad na wala subhanahu wa ta'ala sang ka iya dunia na piyagi sa iyan din kudong pankapakaw mo manusia kuda pankapakatanaw ada magusuhawa. Samiyaw na maadin sa mga mangangutuag sa mga binatang sa miyaging tsirang ko dunia sa pinggibu na mga ragun na gubu makaw mas manusia. So bendingan ko kiad na ko lupa agusto langit na so inalawian na mga gawi na mata gutu bayam bayanan umasa kaswala subhanahu wa ta'ala na salah kau sumasa niyang kugiin niyang kang gelebek. Kena ubadatar umasa manusia abibilangan sa mga minuto sa guura sa gugawi amada kelam ya dedeg sang kasabutaw na ayakala anu na so mga Nasrani ko kaya pagitungirang ko gawi wala subhanahu wa ta'ala sa dataru gawi manusia si iku dunia. Au tianu diran na dep na dunia sama sautu agu dep na alungan agiuto ip kepuunan no oras ko manusia ko kapu pagitungian. Adienan kita ke sekolah subhanahu wa ta'ala. Karinanan sa so kita beniran na dibnaru begitu so kita bula subhanahu wa ta'ala kapiangan tangiran na puun sa pamikiraniran sa diketarimau akal so kabebenarian. So kapagelu yaw Quran kumasa na diketendu di mi bangsa ko salah kauron nisbi maana relatif kada oras oda su dunia aptingger sa ginawanian. Guda aragun oda so kapelibetan yang ko alungan agienan ni maana ang koto ap teruuh na nisbi.
Atiang kedena no mala asayantis sa dunia asi Albert Einstein sa tiang kedia na sumasa na kena uba tatap ka kaaden sekanian. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين. Guinad nganian sulupas sa mga palaw kuliawaw niya nagupia kamberakatian naguliniang kaianon sa mga pagpriang kusul dapat ang mga gawi am lagi-lagid kumtawa pupumangamad. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. Urian yan nami pupurus wala si iku kawangas kanyan nabel napitero yan unagu si iku lupa ataling umakan wadua saka pangungunutan udi nakatetegel napitero irana dua atau mialing umakami saka pangungunutan. فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. Na inad niyan sirana pitwa mga kawang sa suldad walungan sa iniwahin niyang kuumani langit subtadian gupi perasa nami so kawang atampar sa bebes sa mga palitaan na gusiap giuto na diengka o lebilawa na mabagdal bilawa na matao. Ustayan Giyang kaiyawaraan na rinayagan o kaad na lang kapay ni pananding wala subhanahu wa ta'ala ko manusia. Kaanian matunay so rumasay niya ko kaya baloy niya napiakan dito sang kaiyalupa sa kipeng gulalan niyang kususunan manhaj mapapayag kusuguan na gusulalangan. Nabiuloy siran wala subhanahu wa ta'ala matutugla da kapakang bebaya-baya iran sa besiran makasupa ko piyaki awidang kiran na sangan ko kiad na kiran. Padanan ko madalama ungang wala subhanahu wa ta'ala ko kaya pangadnian aayabu pekasabuto na sotawa madalami pandepata malatusikan dirugud asiran ibenta ko Quran ko kaya pakaumanian. Giuto isabu papkilitan waso alungan na pesebang uman kapipita na pesedep uman magabisa dinian mapteru imapita na dia ku sebang kaan kabina sa isu manusia kaumang gulaw-law to na su manusia na peka dawa si ikwala subhanahu wa ta'ala sa denian matunay so kapasa deniran kakagi suwaraan na ayon miya kabelamben sa denian kapakang gelebek. So mangangetuna o ilayatan no suwaraan niya ko kasasakudwi ku manusia na mapayag ka kesabutiron sa palayasiran pananding ku manusia kaanian matunay so paturayron ko kipapantag niyang ku Allah subhanahu wa ta'ala. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. Naamay katumalikod siran na tiruang kahi Muhammad ay pilalang akan rekanu waswara amatanugad detaro swara aminisugat ku ada gusto samud. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. Wunia mau masirano mga sugu ku hadapan iran nagusi ku tali kudeniran sa piteru iran ada simba ni warwar wallah na piteru iran o kaya baya yukad na nami na tangkede makaturun sa malaikat sugu sa mata anas kami ku ngani na ini sugur kanuna sumasangka. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. Nasub man suad na mitu kabur sirang kulupa sada kabnariran sa piteru iran aanta imakarawan rakitano sa kabagrigus bayran demay laya mataan na swala asumia dengkiran naskanya ni mabesenga disirani begr sa miad siran ku mga tanda mi apseng kaahniran. Ustayan
Giana sututulang ko mga pagtawa mimbutakal sang kaiya dunia. Sa siyang kairan susugu miya kau makiran na inantior siran wala subhanahu wa ta'ala. Sa dairan kasanai su begriran ubairan maran surundo wala subhanahu wa ta'ala miya kau makiran. So berwaraan ko kasasempangaw no manusia na dinian kegaga ubanian maran sabab sakagi suwaraan na mala adi subetadu manusia ugaid na suwaraan na kena ubanian inad na ginawanian sa dataro kapipikiraw no mga tawa di pengintuhan sama sa ini. Aya mataan na inad skanya no mabagera maungangan sa bieluin yan skanya na rundan yan nagusiksa iyang kulangwan na kaad nagi imangalakwala sa surara duwaraan na galabukot wala subhanahu wa ta'ala apupakigdam yang ko manusia kaanyan mabeloya lalan ko katoonan yang ko kadnan yan sa masimbanian. Siya ko kapagusu rumah sa ko oriano kaya turun no Quran na piya kisabutan yan nakita no aso kapapangalan dada o salumpo ka manusia na aya pupakarno no wala subhanahu wa ta'ala na so izik yan na manusia asalakaw kaandi penanak kayo so kaanti or kulupa sa kamamasaanan na ni manto apeda sosonano ki bebetug so pembetuan sa sosonana kapagrna sunna at tadafu a igiram yang arasi su isa pagtaw na adnan wala subhanahu wa ta'ala sa isa pagtawa magrenon. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. Nasiugu na misiran sa mabagera subuh-subuh so masagisir sa mga gawi iya sunu-sunu pekita aman na mikiran so siksa akapa kadapanas no kawiwi ku dunia na so siksa ko mauri alungan na aya lebih kide panas sa disiran dan ketabangan. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. Nasub manso samud na tiurwa misiran na tiumuiran sukabuta kadedeg sangkut turuan nasininggo sirano matanu geswara usik sa akade panas sabab kungani na miadin sirana giiran panukatan. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون. Napia kali de sami so sirano tu amia maratia ya amia adin sirana gi isiran mananggila. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. Sasagawi iya libudin sumangarindui wala si kunaraka sagi isiran panimuon. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. Saamay ka mo mayran sunaraka na seksian sirano kangira nagusu mga kailera nagusu mga kubaliran kung kanina miad sira nagiiran galabukan. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. Naturu uniran ko mga kubalirana inu kami niup seksi naturu unirana piyaka turu kami wala asu piyaka turu uya na langwa na syai askanya na inadeng kanunian sa paganay agurung kanurun pekandud. Ustayan Giyanan sugawi iya sengka anu manusia so panurata no malaikat ku mga galebkian sab turu unian ada kawanan manggelebek kalalayum kelipatan utau sugalebkian. Ugaid na swala subhanahu wa ta'ala na didin pekalipata pendekat ko mga amalu manusia. Na amay kasumangka na tumbukan wala subhanahu wa ta'ala so mga ngariiran na ayad na tiro na so mga anggaw tairan. So kangira na gusto kailairan na gusto mga kubaliran. Sa dad na mapagmairan ko wala subhanahu wa ta'ala. Kaswala subhanahu wa ta'ala ilbi matao ko mga galabkiran. Taman sa kaisa anu manusia so anggaw taian o ino kami niup siksi ko marata. Na teru uniran apia ka teru kami wala subhanahu wa ta'ala asupia ka teru ya na langwa na syai. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم
ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. Guda kanu maadna makarirong kanu ko kaseksiir kanu o kanagiyu gudi penso mga kaileniyo gudi penso mga kubaliyo. Ugaid na pinikiri waswala na diniyang katawan so kadaklang kung ngani nagi inyong galabakan. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Giutor kanu so pamikirani waso pinikiriyo ko kadnaniyo na miya ka binasar kanu na miya beluy kanu apad kumia ngalalapis. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. Sa amay ka tigirsiran na sunaraka na ayran derpa, na amay ka mamang nisiran sa kapanawbat na disiran keed na pedku terimaan su panawbatiran. وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. Gukialitan tangan na misiran sa mga inam peda syaitan na piperasaniran si ikirang ku hedepaniran nagmusu tali kudaniran su geleb kamarata na mia patut kiran su katerwa minggulalan sa mga pagtawa miay pusadun kumiyaw na aniran aped ku ji nagmusu manusia sa mataan na siran na mia adisiran na mga lapis. Usayan. So mga musrik na kialitan tangan siran wala subhanahu wa ta'ala sa mga syaitan na jinagu manusia aaya kiran pendedeg sa diran matuon sulala na matitu sa ini pangdo kiran ang kutwa mga syaitan so kapupangupakay rang ku mga tangila o binatang sa suwaswat ku katuhanan nira na berahela kaan siran mibulu ku kakeper sa ini poya-poy niyang kiran so kapupamunwa ku mga watairan na gusto ki pelebengan na uyag-uyag sa kalak sa kamar meragu kahinaan. Ini was-was yang kiram penakatawa piran sabay tula akili lekas siran giutus mga bubay aguso langwan agala bekiran nakapanakotowa adi ikeswatu Allah subhanahu wa ta'ala. Usayan. So katerwa al-qawl apkeloy lalayong ko Quran nagyuto so siksa abituan sa katero kakagi pitirud wala subhanahu wa ta'ala sa miyaw na asadin sa sumupak ko suguan niya na siksaan yan. Nagyong ko to kaya tero yan na mimbeloy agyuto dun so siksa sa pedenan ko ungang no besara bagi inyan pakanggulalan so ngani nakasasabe panon o di na so katatagunon si anan kekenal ko belangan o katao wa al-bayan o di na al-balaga. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. Gupitero o sirano tua mga kafira diniyo pemakinagaang kanana Quran saramuanius kanian kakalo-kalo umakadaag kanon. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. Nasab na rapukataam nami susirano tua mga kafir sa siksa amabeseng agu ibelas sami kiran sumiak karata-rata abelas ungani nagiiran gelebekan. Usayan. Lalayong denggi ipakan daya gaan wala subhanahu wa ta'ala subetadu kafir agus su mu'min so siksa agus su limu kaan gi imaka pamimikiran su manusia sama ka semili wandai kebayaan yang sangkut wadu ederpa. Ugaid na amay kadiran sabutun su hikmah wala subhanahu wa ta'ala na di siran pekaparatya ya kakagi Yesus sorga na liniyo ta mga betadi ipkagwadu ginawa na so naraka na liniyo ta palayad mami sagup kebabayaan ginawa na so tawa kurangi pandepat ko betad na margeno benyan unuti solalan aad na margenon sa ayad na pagukitan yan na solalan na malebud an dudun sop kebabayaan ginawa niyan. Tanuda na langwa na sakit na lalayong pupekapoon sa mamis, na subulong yan na lalayong pukekwa kumapait na marag na lamedin, o gaid na berakal na katawan yan na orian umapait na tenebasam biiyan. Aya orian udukaw na sukapa kadedeke sa patot ang masabutanan o manusia. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم
بآياتنا يجحدون Giuto, na aya belas so mga rinway wala na so naraka arkiranon sudar pa akakal, a belas o kiadniran ko mga tanda umiyap sing kaaniran. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. Gupitero o sirano tua mga kafir akad na nami, pakilay nakar kami sudwalumpo kami akad deger kami apad kujina gusto manusia, kabeloy nami sirana si iko kabubaan mga palwami, kaan siran maad nakikatatampar sa baba. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. Mataan aso sirano tua pitirwiran ayakad na namin aswallah orian yana mi aginuntulan siran na pemanurong kiran sa mga malaikat sa giiran tiroon adi kanop kelak budi kanop numbuko sa pililiwanag niyo sa surga aso mi adin kanu ay titalader kanu. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Kami mga saling gugupa iyo ko kawig-wig ku dunia agusi ku akhirat. Gubagi niyo ron sungani na kebayaan mga ginawa niyo. Agu bagi niyo ron sungani na pupengni niyo. نزلا من غفور رحيم. Deranga amapi apuun sal bilawana paririla al bilawana makalimuun. Ustayan, ginan surupa anu surga adrang amapi alangwan na kebayaan anu manusia na kekawanian kaso mga ungaw na sapad na mita tadug samarani ya kekawa umiiga aguso muunto daguso gumaganat kaaya giirong gire-gire na subagir wala subhanahu wa ta'ala amaman takada asabapian aso manusia ko katatagu iyang ku dunia na palaya din sabab pagi inian kapakang gelebe kakada dalaman sa panagun tamanagu dukaw. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Guan taa itawa makalawan sa kapia ikateru kitawa ini panulunian swalla agu minggalebeg sama pia agu piteru iana saken naped mga muslim. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Gudi makapilagid sumapi agus sumarata saranen kasos kanyan sulubi mapia si kumarata kamit kawasota wa adin koletiwa karidu na mabeluis kanyan asaling gupa abulayu ka mapia. Ustayan, ini sugu Quran so kiren kumapia si kumarata sadi kumpia anu marata sudah tariana marata aya kiumpia kumarata na sumapia sada taroto aya kiundab kumarsik na sulumpi waig kaso marsik na din yang kelumpiu sudah tariana marsik sasoka perangai samapia ilbi mapia akasangkapan ko kawiyag-wiyag ku dunia agyuto iguma anu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko kaya sempanganian ko begru jahiliya amani bulos. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Guda apa katmuru narwar ko serano tua misi bersiran aguda apa katmuru narwar ko adna ukurian amala. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. Amai ka waswasan ka apung ku syaitan na waswas na lindung ka kwalla kaskanian sulbilawana pupuk kanagel bilawana matao. Ustayan,
Ginan suwas-was syaitan na jina da ka kepalaguiru narwar sa kalindung ko Allah subhanahu wa ta'ala sa teroon so melindung aku ko Allah subhanahu wa ta'ala puung ko syaitan nararadiaman. Supman so syaitan na manusia na kepakaya maakal ko kang gulo lairun sama pia. Kumasa aka pekamuralan yan sa panang gidaan sugirun kin dulu na anu mu'min. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Gupad ko mga tanda iyan sugagawi iya gusudong daw gusu alungan gusu ulan. Di kanu sujud ko alungan di pengkuulan. Sa sujud kanu ko Allah aso inad niyan siran. Amay kas kanu nas kanyang buipsim behniyo. فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. Namai kami tekabur siran na mataan na so siran utuwa matatagu sirang ko kadnan ka so mga malaikat na iptes bihiran swalla ko gagawi iya gusudong duwa siran na disiran perutusan. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. Gupad ko mga tanda iya na mataanap kiling kasulupa amaal ka na lumilintad na anday kapakaturo na mirong kuig na tagtir na gumigayaw sa mga ngutu. Mataan na sumiwiyagun na tangkada ayang magwiyag kumiyamatay as kanyan ko kalangwan na siya'y na labilawa na gumagawson. Ustayan, ginan subetado lupa ada taro maatay aded na Panginoon sa bakapo uniyo kawiyag-wiyag na anded ni kata na unuig na mawiyag sang gulalang ko kapagtu upiti barang amangang tuun sa somelam oriania na magedung na di mati na makabinani nga papata ko kakerumbay peruman sa magango akarinanan ko kapanguyag wala subhanahu wa ta'ala. إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. Mataan na so siran ko apseng kasirang ko mga tanda emi na disiran rakami pekarirong. Besutawa ipunsad kunaraka na tumu adi sutawa pekau maaso masari kualungan na kiyama. Gelebekan yo so kabaya iyo kamataan as kanyan ko ngani nagi inyong gelebekan na tumitikay. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز. Mataan na susirano tuwa siyang kairan su pananadum su Quran. Wani ya mau manian siran na tang kedesiksaan siran na mataan as kanyan na kitab mabeger. لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. Da apa kau mau na betal ku hadapan yan gudepan ku tali ku dunian. Ini turun apa unsal bilawana mau ngangana lebilawana bebentugen. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. Da angani nagir ka turun hey Muhammadinun ta amia turudin ko mga subu miyaw na anka. Mataan na sukad na nakana aya kirik sa karila agwad na siksa iya na masakit. Ustayan, ginan suri na rin Allah subhanahu wa ta'ala ko suguyan. Aamay kami ang makanag sa mga solang atig apuong ko mga musyrik na sumambus sa mga nabi miyaw na aniyan na miya makanag siran sa mga sasakita katero. Sa ginan naguna na o kulangwa na manusia apagawid ko panulon ko Oriano Muhammad sallallahu alaihi wasallam apad ko mga ulama ang kaya umma ad na kesempangiran ang mga pangalang ko giiran kang galab ka ko dawa Islamia apa kapuong ko mga tawa sumasang ka ko panuluniran.
Suka pelela kau udah wagu suki pendulun ku Quran ku oman deni masa na aden dendap ke den roa pagtawap sengkaun. Saso tawa melala kau ku lalan upanulun na tatang kedenia na adna ke belakia na Abu Jahal lagu Abu Lahab sangka ia masa aseng ke aniran so gelebekia nama pia. Saamai kasupu penulun na dinia nanan mabuak na karina sadeskannya yang penmakasakat kutua ku rumah sai. Kagienan na ini kukum wala subhanahu wa ta'ala sangka iya agamanian ayaka pemundiungnya na see keilai kudieng ka apa naguntamanu mangatawa magawidun. Kena ubesu beger wala subhanahu wa ta'ala amaman tekadikern na beaya penggulalan sakapa kadegang ka iya agama. Ayam mata anay ni sangko tiangko panamaru manusia ama awidun. Sa saden sa kapasangiran ayaka pekilaya sa kabegeru Islam. Na saden sa kalubairan na ayaka pekilala sa kadedobi ku Islam sa dataru kamamasayrun sangka iya masa asu gerudo Islam al-uqabal islami na makalalanas ka kagagaraban sa tumaps na di pekapangalaw tuwen ko kawang-kawangan langit kakagi so kawang na dimeritan sa papano kada tumapsian ada taro tamay nga dinyan siumen so layo na uber-uber. Ilayang kaso di rubasa o kita bisaid kutub akati iso agama ay ni suratu min di rubasa. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. Upama obilu ya miskanya na Quran na besa ajam na ubebesa Arab na tangkede teruniran a ubebu biegi sumanga ayat ya na besa ajam agu besa Arab teruang ka askanian su Quran ku siranu tua mia maratiaya na turuan agu bulung. Naso siranu tua disiran peratiaya na adun si iku mga tangilairan na ulan askan yang si ikiran na kabubuta kadedeg sa siranu to sub tewagen siran sa derpa amamatan. Ustayan, saya na amarat aso tunto tiran upama kabielu iso sabagi na besa ajam akna uba besa Arab na tangkede teruniran na diem ya sebutan kau siang kairan su besa Arab sebut niran na ayapen su besa adiran sebutan sabab kudiran kaperatia ku Quran na dataru bemiaulen sumanga tangilairan na gudataru bemianga bubutas sumanga matairan sa apiapen kumbakbat na kagi de keilenia na sebutnian na lawampan kumabubuta adi pekanunu. ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. Usab na rin ibigimi ko Musa sa kitab na kaya susupakaan na udabu kaad na miyaw na akaturwa puung kukad na naka na tang kedagetasan solteran mataan na siran na madadalam siranun sa sangkaan. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. Satawang gelebeg sama piana bagian o ginawanian na satawang rata-rata dusa na paturay ron so siksaian gukna o besukad na naka na bapalalalim kung mga urip niyan. إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. Siarkan yan pagendud sukatawi ku bengkit gusunganin na pekaliwapet sa mga ungapung ku mga kalukupian. Gusunganin na ikugatuped sa bubay abaranyawa. Aguda ay pumbawa tayan inong taamada dalam sa palangyan. Sa sagawi iya tawag niyan siran sa teruunian. Aan dedin sa mga sakutuakan. Na teruuniran nami apakato kawamis ka. Da apeder kami saksi apseksi saad na sakutuaka. Ustayan,
So langwan pagenes na si isa tangan wala subhanahu wa ta'ala sada ainip si kianong ko manusia aguden yan makapaaruban yan kasaresbi so igagedung kurarbugib. Giyuto isaba pa miyakukum so tawa manganto kodi na primar niyan sugib sa skanyan na kafir si ikwala subhanahu wa ta'ala. Da apakah beti ako kuri so kaad na gusto mga pagenes niyan arwar kwala subhanahu wa ta'ala. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. Samia dedes kiran sungani na miad sirana put penawag diran samiauna satiang kedirana dedna bagianirana put sakapak kalides. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. Di denerotosan sumanusia ku kapangnis sama pia na umasugat skanya numarata na ideda pelaka keadaan sa inam. Ustayan, gianan sumanusia ati tia keena di pekatiger samarg na gumasakit. Seandai kargniron nama panungganinian swala subhanahu wa ta'ala na andai kapakadaya iyan na kalipatan yan so pananang kupan yang kuala subhanahu wa ta'ala sa datar ubada mini sugatu na margen sa payag niyan so kasegula agusu kaselibentug. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. Naupakata ama miskanian salimu apu under kami ko urianu margna mini sugaton natang kede teru uniana gie narkakan gudi akan tatang kedni besubangkit na pekatindeng naupakan muda ko kadnang ko narkakan roor kanian sulbi mapia na diden dua-dua na panutul na midin ko serano tua mga kafir songani na pinggel bekiran agutang kede pakata amna misiran sa siksa ama beseng. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عريض. Gue gira bigana misalimus manusia na to malikut sa itang kiri iya na kilidian na amai kamasugat skanian marata na metka wa adnar kia na kapanung genu ya maulad. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. Teruang ka amyay niyo amay kamaad na pungkwala sa Quran. Orianian na sangka anyos kanyan. Anta a itawa makalawan sa kadededeg putawas kanyan na madedalem sa kasasang kaamawatan. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. Tang kedepe ki ilaya mikiran so mga tanda emisi iku mga kawang agusi iku mga ginawairan sa taman sama paya kira na mata anas kanyan subnar beda maka ampal ko kadna na kaamata anas kanyan na si iku kalangwan na siya'y na lebilawa na sumasaksiyon. Ustayan, si iku kapagusuro kata manusia na kesawaan niya na mata anas wala subhanahu wa ta'ala nas kanyan subnaram yang adung kulang wana kaadn sa kiliran so mga tanda sang kaiyak ibebetu gagusi iku mga ginawairan na besiran di maka pemimikiran sa kasimba irang wala subhanahu wa ta'ala amya dengkiran Peter wala subhanahu wa ta'ala gusi iku mga ginawan yunan dudun so tanda wala na benyu di pengai ilay. Surah Ad-Dariyat ayat 20 agwisa. Ala innahum fi miryatin min liqa'i rabbihim ala innahu bikulli shay'in muhit. Tanudan amata nasiran na madadalem sa sangkaan ko ka ketemu ako kadnaniran. Tanudan amata nas kanyan ko kalangwa na siya'y nalbilawa na lumiliyuton.
Ustayan, so mga kafir mga musyrik na sirani mala asumiyang ka kung kaketemu ako Allah subhanahu wa ta'ala sa alungan na mauri sabab sa aya para tiairan na dea kakuyag perumang korean no kapatay sa giyu tudun so kadada sa tarutup. Na so kini pes gawaan no Quran na simbagi ng kota para tiairan sa piya kadaklian so mga oseanian makapantag roo sa kilay tano amainot ko mga sura ko Quran na ubong di pkeloy so mga tanda wala subhanahu wa ta'ala o kapembegran yan saad na maurialongan aku yagun so manusia peruman kakagi gina ni tardas so para tiaya. Pangnal ko sura. Gia isu ikadua sura ko pitu amariring kita mga sura amaka pupuunan sa batang hamim. Sa dataro kiyaw sayong ko pangnal ko sura Ghafir. Apangali sa kisalunian ko pada mga sura apupuunan sa hamim. Naso katerwa sajda na ipsumpatiran sangkotwa ingaran yan sa aya kabetuo na hamim as sajda. Sa dirun kepoka sangkotwa hamim sabab saad na sala ka wasura aptewag na as sajda. Sa pananggila sangkotwa kapakasisalawa o mga ngaraniran na ad na kapembetuirun sa ingaran na fusilat. Amya alo yang kutuwa kalima ko ayat ay katelo. So bendingan sangkotwa hamim na siidin pengdudan ko panguman na usaya na paganay ko kapusan no sura Al-Baqarah kan dudun so pariksa. Si isang kaya sura na aya une na bendingan yan na so panagaya na no parate aguso wahi na so begerwala subhanahu wa ta'ala aguso pangalimu iyan. Sa aya kungauto na so kapakapaginun tula no manusia aguso kakebulungi ko mga gedemen yan na rahasia na gubaran dia. So pamutus sanian. Anto na ai wahi agu paratiaya, agu anto na ai tindegu manusia makapantagruo, agu anto na ai unganian. So ungaw paratiaya agu sukasangka, subnar agu suribat. Yung ka iya surana ini turun sa Makkah, aya kadakala ayat yan na 50 agupat. Tumiurong ko uriano sura Ghafir.